Taacı ildet kaydan çıktı. Okuu jayda, mekteplerde, bakçalarda balдар yok. Köçölördün körkün açıp, sayran kurgan jaştar yok. Seyil baktar, avtobuslar, adamlar yok boş kaldı. Üylöründö kamalışıp, olturşat, büt bari. Taacı ildet kaydan çıktı. Dünya elin korkuttu. Bu ildetke kabılgandın köpçülüğü köz yumdu. Kebirösü karantinde jatat baykuş kaygırıp, atenesin je balдары көрө албай сагын. Tez kol жууп, үйдөн чыкпай, тазалыкты сактайлы, телефондон, WhatsApp'тардан кабарлашып туралы. Дүйнө эли тынч болсун деп бир Кудайдан сурайлы. Элибиз тынч болсо экен деп тилеп турам мен дагы. Сабыр түбү саралтын деп убактылуу чыдайлы, көчө бойлоп эркин баспай, тартипти бек сактайлы. Үйдөн окуп балдарыбыз, чоңдор жардам беребиз, ынтымактуу болсок эгер, бул илдетти жеңебиз. Ынтымактуу болсок эгер, бул илдетти жеңебиз.